Na mwana wetwa Masira na niwe ninge mwene ikundi ya niwe mwene ikundi amba ndiesu we mwene yumba ndiesu ya Masira kiaza we musevyo umana ni museva wati ya rangali kuisu we umasi akwe ni kusema widoka ayuto tendo mana tuena studio kada we saidi alingi tu mananga zaidi mashambiki mambo tongo hii ndo mokedi nasio kama Masira ndo wa friend mutinda mwana kundia Masira isito wengine ombire mboloi ine isito ya mbandi Masira ni maingi uyu kulela ya kumeini etheba Masira kamaini ene yu la ya mbandi ya mbandi yu la ndo kila numele tu masi yundi ndo kwana yu kethia yu nini sibe isito ila main ya wadhi ni mboloi ni mboloi mwene umitangaliko siapa by the way yeri umire ngalikosia masi we masi kabumbu alama wiko kabumbu kabumbu niweza obligation yako na village yako ito amamilo okay haya kwa tambebu kwa mbolo iwe tunique by the way ndo mundu naenda ane sitwa kerasia ayi mbolo yi no zero yokie ndo be wadi na tunga nebyo wakachongo ndi ndo byo ida ambela kile Yai ogendo fani. Ewe siro yo kamboloi. Kwa hiyo kitakani utethi kana wa hiyo abantu kana wese. Ndio na nayo yani. Wa hiyo yani. Yunu mbayo nama na kana no wine tiwa. Haina mana no yume duki. Siro yo no kiyo meduki. Na yu taita ambite ukaweke tavi badu. Ya leo kana ida kamwali mwana nunu mede basa. Kamwali. Yu kamwali manisha umabasa yu. Kamwali mwene izwi aye ole wadi mwali. Wadi mwali. Bindo ina kuna gospel. Nimire gospel. Wenu inete gospel? Nimire gospel. Na bayo bo bando. Si bondi. Ya. Na yue ya uma gospel wa mwagu songa yuko band. No ma gospel no gospel mambolo inga. Wadi bo inete wa gospel. Mwinde wa gospel. Ni wete gwe. Baide na lingena no kondwe. Wa mai. Mwinde wa gospel wita wa ngaini wasiama. Ngaini wasiama. Na yue bindesu wa ita yu. Ana we ita kamwali mwene. Kamwali mwene. Ya. Na yuni njo chatumi okola yu bika bandu asindi na kola kaniende ngalikwende ngia benga. Kaja dumye Nikola. Kuchenyi ngalikwe sunu ngalikwe. Ngitumye kemwe. Yimu ne yale ile. Yimu. Yimu dela wadi. Na ili ana twese. Tamu ndakaja nina yimu ya wadi we. Yimu yoneka. Yoneka niwo kindu chambe yoneka ni feeling ya mundu. Feeling yenda ngone. Kuni ya kwa yeyu ni watu na bicha mwisho kwa gospel kandi endange ngalikwa yenge na wewe ni naenda ni ndo feelings yako siku ashe kindu chijogiyo ni komente yune waye then no kuna ngama crusade yo maingi we kuna ngiro ma crusade no kana biga mwiso ngomende mo no muni one bie wadi wo kachongo wadi lo ogie jongo waye wa madam fulani no madam diana yani weta wata wena go already we abo we wako ombe we wagie wadi si wo ka etilio fulani madam fulani lakini dina no feeling ndio nake lakini no feeling lakini wagie no na change ne onge ndi studio nono na ina mbeza ina ndio recording gospel ina gospel binge na nikire binge monomba dizembinge ndo arele mando mo kuja yuni ni kwa lile yu ata twese uko yuka bindwa ikina yu natika nunutwe ata wina bindwa ikina ukando ni hotel mama kaje yi kanya nda bindwa kinyoke thari matuwa na makulio mamo thema yada kondo atelema ayu maluka bala bandu ameato yu ngitinye mbulu ni wembolo yi na jenje no mawu yuni wembolo yi wala ni nyembolo yi yutine gasita ukangi wagerara kamwali mwe yutine kamwali mwene yu isuni x isuni x wadi kuno kwithana x yambani kindana x imbathire ciithana x no wandabio kendo na yu wakola yu gospel na wa moli kabenga yu na gospel na yu teana yu kwangila yu teana no isiwa yu mundu ayana yu kwa kube we school ni we waji we sumbwa sibano babingiza waji waji wanzumbwede kumata na yu wa kwatani asi ata kusoma kumata ni wako waji wanzumbwede nondo ni class 8 nchambe yate nomuno nzite na kuma kumo ndenda yiri gane niwa ano kwangulo imi yake mitambo
ni class 8 niwo wethi etirio ni ambe yako na kuka lakini jamana kana ni wathi ni nabo etirio rira ya benga kana ni gospel no gino jamu thembo ke wewe ni sawa nina feeling yani na kinu kimbone lakini ni na kinu kimwi haya na yu solution yambe yokie wine gospel tuko yambe ai ndo ni negwa yu ni nine diwe yu no like gospel a gospel wewe ayo toite nesa ndo ni zina mwini wakwa ya tena yana ina kwa yu kini jana twist ya haraka wewe ayo material ni mako kanesa no kana ambia ngozi kwa abika bantu walika ningi na yu walikele yu benga wewe wamitite walikite benge ndi watite gospel ndi nina tite gospel imetuke tendi 2019 utoe kwina kumende aina ini to mwako na didi lakini wale mwaka na go na uzembele nyuma ngeze ni nyanga mbazi binga mbinga ngesi ya gospel umitira sianu mbadi na ini bakube Monza ya na wali gabenga yu na siana wali gabenga yu nambo kuna wadi lakini hii studio leo kuna ile studio ni ndi quality ngo kulie hiyo ai mundu wa ku influence ukase yu nenda nwese mundu ayana anga se nenda ikalatanga nya by the way nundu nino nienga nya bya we mundu wa ku influence ukase kwa kanira le nipike kwango kila kana waise nyonga makimani solo no ngwe somela ezikina ye ambenga ikina ye ambenga ndikata mu niwa ekaka neno kireke mundu mwene mundu ndia kuna mbandi nema ndia alika mbandi nungireke mundu mwene na ndikile nindi huwa bangi na we Oje muna obeke ndo ndabise na yule nda twele anje ni sino lolilikene kana otalilikene ninde mukulanja mandu mangi tayu nde mukulya ye nde no tukaidangi singitala ye thembia yungitayu we nde taitirio muno gutengita na kaba itirio kwingita yo manishi ate niki mundu yu ando ingi oyu bengela yebu chile na twate bengela yebu metambo ngita na maikolo ni itirio yeye mayolo na yungetha ni singita na itirio bado kana wendo kanga itienda nya tino gienda na ziene ngijua no meke nengo chini kila kitu wake nengo lakini nyinyi ndo maneneza kila kizeo ni composition ya wadi tingita huyo isi kaba composition kabayo ya ajui kaba composition ko tingita awe ugezo digandu kaje yinyi ni wa yutambulo imwe ni bangyo kuna ngitandu kuna ni sawa ni bunde azio badini ugeze kwenda no ngwigo ndimi kwata nga ogeza niona mmea lakini namba kwaze kawe nambo dikabaye nambo udhana nezino niko na kuna mbolo nezi kumene mpaka langezo umekwara nike yatikila ene ndidika kilizeni na yuwe ngokulie ni wambe kwambia wadi kwenyu no se we ai kwangelekanyo omuntu neno mawina nabuta nange ayunye nengalile nethe anye kanni ni ati wekina no mau kathe kweli ni yumo yuma ni tio kwasa emuntu ina kwenyu tene aye ino akwa ni mimi ino akwa ni ni mimi maitu akwa ni waina maitu akwa no konga mama si no konga mona githanga thini ukonga mona mazagu kaje kwa sio mbuli wa iroro mpaka musi wasio mbuli uziwa wa imo koi mutoi kumuno ya kuwe imo yuwe ya kwati imo yuwe yake na ndikilo no mpaka ona Paimu ndo ngwa kwenyu ina. Paimu ndo nge kunduina. Ngo kulie ni sawa. Wita masira yu. Ezi track yake yitambuloi. Nike wa muye masina. Masiku yomba ndinge. Masiku yomba ndinge. Muye nike zuna banga je yune yeta masina yune songa na masi. Nuna zizine dia. Wezi oyu wa tambandi. Zero la tambandi nyuma. Ni yani yo tangema no nda kuyiga na ndiko ndakumela. Ezi roro nda tambandi wita ndiko kumela. Hata yu kede yu melata yu kwa ngala ke de sitwa ya samuno ya mbandi ugeze bidhi mundu na ndati kwati ona ngasoma ba kwati wewe ndo mbia kwa kube mwini wa mbandi elela na isitwa kube kinu kitu ona tambulikana nana ya ukethe ayo na kana kaini katembe tu nikese masi ona kayibundizo nene nikotamuka kinu kikebira nikotamuka ese kitu bota irenga isitwa ya nene inge masi na ndo tele mwani bandi swingi ko mundu ari wakajenye yu edwe inongwe no peka wiya kakwata mundu musiaisia ukethia tamundu ire ngwendo bingwa mbandi lakini niwa no ngutele manje uyo sindo ukwata tamundu telema abange yu nienda kimansolo liwe liwalo niende diwo songe yu wali wambe wa benga yu mundu ni aina ukethia ni sawa nina ino wathi aingi maka sene na ina experience yawo
lakini yangi no utungioka uketha ni sawa kula mundu no wathio no wainio wathio ni wathio kana no wa kutunga tu ketha ningi no ngikalo kindu chawe imbathila cia kutungite yu cia benga yu ni cia guo yani ni cia oile ni enjoy oini ni tembathi inya cia benga lakini ile cia mbe na kitao test wakitao test yu kitao test hii no ingile na kuniesia tina izi faiwa dio kweli ni wakuo tunga yu ngide ro tunga nyamwene na ni kwitha bado no wisendewa no tunga chagu imbathi cia wazi ko ya one sabio si wazi ayo kweli ai you know ifu ni usete album kweli ndio nyani uma single okay wambia wae mundu wasisho yanu ukethia ati no ende na ngukulia kindu giki akwina kindu githina cia mundu muno nya uto sukumie pyo cho sukuma pyo sasa sukuma wa pyo wasukumiwe ni chao pyo baba hizo stokia kweli nini one na ile la bala nenda wasukumiwe ni chao kindu cha mbe kila kisukuma amo keka bwenyu we mundu aina ngona ni moyu inda yede na niyo amba kusukuma mbele kwa kweli ni kwenda kubika pando bu ngona kwenda kubika pando bu yana weze kweli kile kimya ndo na cha undela ndio ndio ndeni no da you ka ukakora ni ko no nganganie uke ndigenda vindu kinda no mpaka uchumye tagitwa kusukuma pyo ngitha we saithi ya u athiwe wese wanzani cha ina kwaya ina kwaya ani wasuri wakae wethi na itithio ya benga niyo kana ndwe kana ni cia ni kwimbwe wa mana kwa hiyo ya gospel itaimo chao wayo utungi we ku gospel yo itaimo yo yayo ikoneje yayo ambenile nundu nangi ina kwaya no ina kwaya nengi wona nangi wona ke no andu anangi yo sawa nezi mazi ya mundu akile nengele no wa thuka lakini nengi ndia tunga hapa no nikenda wizethia nengi no ngone kaneja aya na bembandi wambia ina nayo bembandi nambia ai mwina ya kutrain ai mwina ya kuba ye mwe wasya no isibe andu magaze nalikilo bana wewe saithi na mana wathi ubanga wo kila nezi na ndanda nzini ni waenda ndanzini na ndamu ukaenda kwithukisha wewe munini ngai tini munini onio mwana nange wewe munene nange mana kwa dia kindu chako ombesa kuwe ndo mbea we primary waenda ndanzini ya ndanzini ona gundu onakwina no ina wewe kakithe kanu wewe ka ndio gio ngwata ni form 2 iya tuja gwina ni wata ndio najena kalwa mwana ngi kibela kimoya zaidi ya ndio ede yago kala loka na loka michina nitu mana sio andika mabuku gospel akandika ngezona ni parade yego ndo yakaini alina bumbe yike ndiyo jani butije monocho na yumbe ni wasabali ni abenga ndo hako manana mundu wese ndo manana mundu wako tulia ngoka wako manana mebo awosi etange bata mundu uenda kuiraka na kitie kwanza ninga tako weka taku ona moka ata weka taku ndo nimegona bani zwe kala nene na bani bani bando iteja ayu ndaiva na challenge by the way zipe asia mwe with ya kwangeleka ni sawa mwana ito ina gospel na you all of a sudden ni wasemba ni ibenga baiva na mkusanisho mwingi kaza makulende we kwa mikende ngania asima kwa maza ngole ni jamu the boss ya kuma yao kuli anything mayangu leke maundo maende ne sabio maende ne zamba kwa mundi maende neza ayu asome awini tawezi ando ni masome ya asome awini wono tungi waku ndo asome kini kindu cha tene ayu kindu cha tene wezi ja maido akwa ninye ni kidogo biro tumelele imana moyoso ngine etilio ndo yichongo no pay ni manda asome by the way ndo aka fundi wa kwandiko ne sasindu ayo ka you know anyway ayajija uzome oyewa kwetikile kawe iwe anyway sawa usaisa mutongo itv yaitwa Masira kuye ni mwene ikundi ku ya masi alenge no mwini okuyana niwete umete ku gospel akalika ku benga alenge no sioke saidi aningi to akuza ini maito oke saidi aningi no me ana wene kule iba by the way kwake Eko nikendo keba wendo manakuba bala wenu kusongea tumwana ito ku Israeli 3 kenda 5 ngalikuwa ni otomani munini kana ndo sembe to live then wa page ba Facebook ne mutongo itv ngoli mukulia ni kolyo no kusongea kala we saidi aningi ni twasonga na maundu metha mesa wasawa
awe muna kwitwa Benjamin ula Junior umbete tunde KELITU kama kweni asanti mundu kwitwa wa Madilei mwene makino akambia kama kweni ngeve si muna usumuno waketheka sana mundu kwitwa Thaddeus Mwangaramo akambia tuned in wenga ligosia Tala Machakos sawa mundu kwitwa the Dennis Dani okambia tuned in mundu kwitwa Kalumaita ka Kianga okambia ndoke okay sawa kamwika yake Alex Kevin ndio okambia wenga ligosia Kitui sawa inakuwa na mundu kwitwa MC Junisado dia kuona mbito wenga ligosia mba makuti mutomo makeje sana amelawi ona bo mundu kwitwa Jackson Kilova dia kuona ibanga ligosia Nairobi wene kule iba wendo kule muna aweze ida ningi watu songia abantu baida mesa sawa mundu kwitwa Mwengi Titus okambia ina windi musio sawa mundu kwitwa Alex Mutushu okambia mukulika na wadi wandunge kanani wagwo kune kulyambe wadi wandunge ni wagwo wadi wandunge ti wagwo ni feeling hibe mundu wita wandunge kweli pe mundu weta huyu wewe ka feeling kuni wendo kaina mundu weta ule gine ngometa okay sawa makule bambo kide kwa mundu kwitwa vibes loading andire ingita niwe sokona abikete bo ingita niwe sokona gitano ni modola lakini timono huyu unaona tatasia lakini ngweza ukikabu ekaina namba record namba minogo wambe kuyana nikada kule saidi ya ningi manu sawa anyway no zomo ndo kwetha ngalikuwa neno abo ndo ngole tie iye wazidi ai bwana zile sigo wale disisi kwenda namba isa mwongela wewe vinije ya mbele tinya muna ususana sawa Benjamin umbite ngave simu na usumu nona we mutabia ose usutawea weduni Dantes Mwakis mundu kwitwa Benjamin ula Junior umbite kama kwene mukulika la kana no vanga kinze yani live band sine kulenge by the way vanga kinze ndo watu waenda ndanzini tena ndanzini lakini ndinambia tunambia vanga kinze tunambo vanga kipo kilango na ndambo maide leo nigenda niza ukabo lewe ba wazi wewe ndambo mako na gwanda wamo manengelele wazi mambo manengelele wazi malenga tuindo ando lakini uzio kwambio kinze tene kavi aringi ni wali kalikanga mutai wese lu maluka kinze no wa manika na mandu maida mesa sawa kine no waendele mia aya nakawadi kauka ndonge kwangu nieko ndemwa ni sawa nikataku kabisa ngule makule mo ndala wendo kulya mwano kana wese ida aringi na watu songia baki 7 na mandu maida mesa sawa umundi kama kweni kwege hata kwende niki uchokozi tu anyway wandele myangu kutia gospel take ndoke laisi wa uto uko alikengalo kwenu nge nipe utegemea lakini waambia imo ya wadi wa minoti wadi imo wadi ni wadi anyway sawa yuno likilendi ni wa benga naweze benga ida na challenge mbingi mno kuyu waambia yundo kia kuonzo ndo kuilia ayo ni wa sumbwa nana alimo sana muno pio ngo kulia yo ibindani no isumu ndo no ida amoundo make twasi wa mamusi yasa maisa affect wini wangu ngine ma affect wani musi chike yego ku affect again we sure kabisa haike ndogeza ku affect haike ngeze jono ni manete lakini haike ndogeza affect wini wangu geza ida ndingita mundu ningi no wa the yanga haike okay haya tumbu yote ana yupangelekani yote ana hiyo mse mundu no siasia role models yake ukasia no nendani the niso tuwe kwa kina we utweke chao yeka apart from nikila nenda muno ndo nena zomyo metukila kine ndio mtugo lakini kila nenda muno ni tuikendeleba lakini wote leba waka wa bingi sani la imu ya wadi waka wa pio ndo wa wadi ya huenda utuikendeleba pio ndani tuikendeleba na waangalisio ndewe ndio ile ni kwata anyway ni sawa lakini waka wa bingi sani wadi uka wangali ndo kwa yani to lakini wakie wa mtika kilikoni na yumba disi akue wande kata ni waji ukitako ko
wisi wangi maasha nitembe tu ni andone ngegwa kindu kukiambingisa ngamba ukila nambo ingaandike wathi na ndisioka kana ngamoko tuko tungatitimuka ngono na andika wathi ukathi ungoka yu katwele anjiro wathi wako oka enter na nile ba ube ngoka anyela woka no zazi mungero kodi ne zondu woka anyela ngwizo zioka nombone ka izasian ngoze bibina kala wende yu kaandike yu education lukwina ende ni waandike kana ke kana unaweza kuola na baini ndio kwanza simu nyingi kana unaweza kuola ndio na kopi haya ile ndio kulia mandu ma mbese silawo watu mite maybe kuma kwa nundu ethani wambito tunga benga nini gospel ye to manisha wayo na kaindo kakuka kukila ngali kwenu kana kaindo kaya hivyo kaya hivyo ngula kukata kula kukata nyatu zaidi ya mandu mene sawa sawa ande na ngolitwe wenambagi siana nezi omweto wandunge aitu shabiki batiza ni nambinge mondo ya dino mondo na no adi YouTube si YouTube nurabi wena siana oyu YouTube oyu ni kite na upload ile mbadinya oyu upload ite ina umu dada eka wandung keletu kibeti mukola kibeti mukola no usu wandunge ungenwa nongi asioka musi sioka musi yusu ni wagwa uzina wadiwa ai ti wagwa ya material okay ungenwa ndio moito siomboli akawini kagwa nundu ambia moito akwi waina aya wakane wewa mina yaku usu mina yaku ndo maitha we wagwa uzina wagwa lakini nolana kunia studio yani utarije uendo mbia no dio ko keyu uende dewo ke na kendo ngeve simu na usu na wewe ke bidii we ani we sawa sawa isa mwangela ako nengita bari ni kwanza asame teno nditei ati ai we atambua nini wathi wake itirio ila yake andika natambua ngita atambua itirio ya wathi azo enda tambua ngita lakini aza ningibe andu matambua hao sio ndewe obabu basongerera mandu metha mesa wasawa tenda twamboza mithwa wathi wandunge nundu pe mundu embite ndo wiwa enda mbewa ngome mwe yake oi mwetu peke yake andunge kana we saidi aningitwa siokethia ambende yatu na ututumia mautumane gwisla ili tatu kenda imwe itano kule ila wenda ni watu sungia na wetu mwana kwa gwislandini wa page ba Facebook ni Mutongo TV kule yoyote ile no kusungia nundu tuinake bandu kambiwe vyo ambio kule kuyote ake tuinake ba tisa wasa feikwa rombo tunengelelia ngome si yake sawa sawa na tutambe kwendea tunengelelwa kwa wathi kwa mundu kwetwa Benjamin Ula Junior kama kwa ni mukulia ndo dio rekodi ende ni mukuni musio wa bass guitar no ni mukuni Benjamin Tozu acha no kuni guitar ngo yo rekodi wa mituki wendo rekodi wa mituki sawa sawa Benjamin Ula Junior aite we mukuni okay sawa sawa no moze mukana da ka guitar ya bass hapo ni mambo ito sasa midwa kwa wapi kau sawa radio wasembande ni wa YouTube ni Mutongo TV stroke Mutongo FM sawa enda bwi saidi bado na wana watu mwana kwa wananga kethia muna usubio ni mwene kitenzi kara wa ukethia sawa Alex mutusho ukulite kazi kokoko kainde awapi kazi kokoko hivyo tunambo banga hivi ndani zongu aweka nezo wakulia kuli Yesu kwa tungama lishakwende tandu maenda nasio na mabindo okay wa kaiti nikau chaku tungaende nzia kwa nditungane tutungane binda utunga hata yu ndio wandunga ndo woka ndo woka ni nonza kwani we binda ndoka ya ndo matungayo kana iteracho kete chebinda sebinda wezo no mundu no tunga wadi we binda uzini mundu nende dilio by the way mundu zia dale binda la yo kana we tunga ngo kulle by the way kulle ngena lilika nai oyu wadi ni woka tu ibani na ku imagine you to date bine you to ilio uwe okimabeste otwende na kwa story wadi ni woka na wini wadi usiba wakupe na kwani tukije ndio wina ogoka okaina ore kwa diete na wini ona ndongia aje ni ngia ni woka ya agone zangia ogowe ona wika katika wandu wale ona ni katika ona ni uka ona ni katika wandu ndio zo simu
Huyu ndo kwa jawazi usu wako yue. Ningweza utumia saingi. Ningweza andika saingi kuno kula. Pala wogi yani record ya. Ndu ni wakora na muno gele ko jula. Oh, kuno ulwe. Ugele weli kana stanza yande. Yale no ulwe gezede yo iye buguni kwandika bae. Urona kwandika stage te. Okay, ukethia ningi ni wandiko ne. Ko uka ilungu. Kiambe kia keli kia katatu. Wadi ndo kao. Ukahata. Yule leje. Twenda mana. Wewe mundu no kwa wadi wage uka stanza by stanza zio okay. Ni wange ngayu. Wadi ni ndo. Wadi ni ndo. Ndo emwe. Yu hata yu. Ero no kala ini omwe. Ukethia yu kekani kibeti mukola. Kibeti mukola na ine te kibeti mukola. Uka kaya kani ndunge. Uka Ndi ndunge yokia ndunge na tiana. Kile ndunge na tiana sisiana. Aju mana aju. Ni joga kiliko. Yune ni o kandunge. Ni o kandunge na habikabu. Yune za unya konde ndiye ndunge ba. Yani jogi te. Ona ti ugeze kide yani ti isi ino. No kandunge yugibeti. Yani no zai gibeti. Na siana ini. Yona yani yu ngoza ngandika wadi wa gibeti. Na siana ile ke gwidete moyo. Wadi zini. Hii ni it. Ndio ngide je moyo. Niki ukwe. Na ija ndiye. Huyo wewe kandunge na ziana maana yule kiukwidhi teme hiyo na kendie. Toke. Wadi zinga tunga gwonde. Ni organize. Toke ba ndo wengine ndio kulia mwana ini. Ikalawe zaidi anengine na mana. Niki ngando ingi makaja kabanga dai wenondo na ma dai wai. Bando bewa dinai. Aja niwezi wa mina kwa wadi ni umela. Yu hata yu. Wa mina kwa dai wa yu wezi winda wa eta maimo haya. Ekabe maimo ma mundu wa nyuma imate. Na mundu zi wa ibata nage. Mundu zi ni wako ya wela wa dai wa maimo azi moga wala u. Kwa ndio connect nage. Yuko kule yuko dai wa yu ila naenda ngadhaiwe. Ila nda kama yete kandila. Kila haya mbiti ya uma uyu moke. Yani menda ama connect wonde. No get there. Connect wonde moga wala u. Ai. Isu support nene. Ni support nene. Hai. Kuno ndo elowanga yunienda ulikawadi na kichwa to nine. Aje ngezo likawadi na tungu. Ana yunine na ndida iwa kuno usumbuwe. Wese. Mjie ko dai. Lakini wewe usumbua ba kana wa dai wore. Nena dai wore. Ya. Kuyo na wewe kwa dai wani wasumbua. Kandu maka chani nikilango meto ngono mauoka. Akambia ni ndo dai we anatwende ono vingi sana. Ile je usumbua ndo kumana mino dai wa mbaile ni ngono ni matiga mambia ko kanga bai. Ya. Pasa kwete yani nilikuwa na change. Na yule dai wa wewe hata tamun. Kwa maneza ndo mundu kama atoa amukoneza. No kama. Newa tuko maneza. Lakini na no tuko maneza. Lakini ndiyo kweza uko nongangana. Nongangana. Kethia yo kandunge ni kwa isingi ukethia nduma na ikwata ni hata. Nongangana. Lakini wa minu maundu mayo kaneza. Ya. Huko dai wa no kwa gwa. Kwa dai wa kozeo. Okay, Benjamin kama kweni next Kililimbi tuite sawa kama kweni yamuna usu ambe kutungia kawathi twiwe. Ingina watu ya roto tungie. Aje kateka uko nina. Una ukokie. Ndi tunga wathi ukirako. Ya. Hata wana tunga wathi ukidauka. Ko kani wone tungie abumbe. Ko katungia na baisongwa nambe. Ko tungie abumbe. Kweli wathi wewe yagwena ningitiwa sawa baiba ndo bena wasiwasi wende nongole kula baba ile wewe sasa ningi na nitwa kula mwini ba kala wewe sasa ningi nake ni watu sungia na ndo wetha mesa sawa bado ende na utumwa na kwa utumwa na kwa sandini wa YouTube ni kwa YouTube itubaya ni Mutongo TV stroke Mutongo FM no twethi ya live baba leo tutukulia kule bonde ni gwetha ndio sungia mo ndebio ala wenda na maundu maitha mesa sawa we wathi ni wona sile kino pala ndele milino ba kwa gospel la ningi ni sawa we isu kana na isu we siende kugo na yunga enda ngose ya wathi usu akuna ndisonga bayindo aye ne zizi ni wathi wako ezibu aje maimo mbe gospel ti maimo uzino wathi wako ozi okay ni sawa na yuyu ni woni wokani we anana ni we thia wine benga kuba ikindu yuki kesa ukutatiza wise thia yuri na wako laingi wisilie kusioka gospel kana aye ndio chona kuba ga akili takauka kwa seneno ni sioke waingwa okay sawa wewe mna wina ona nini wewe mna wina na mutungai aye titungai ukita maite wathi ukamea wathi no yu mundu awasia ni vocalist oge wathi wa mina go tungai wandike bukuli babi kama tena yo record
Wenda waza mundu la vocalize wake. Ngomonenga wadi. Okay. No yundu wadi wendete. Uze dia ningini mwasonga mbene sabio. Okay. Ni sawa sawa. Okay. Na yuno ndo ni wende there na we mwini okuyana. No mwini okuyana. Ndo mbia ndo sa matiri okuya ndo ange. Awa anene. Chiunja atata. Ndo atata. Ndi ndajoka. Kwenda kitioka. Nda wadi uge. Wogondo ugete ni ungu kona. Lakini woga wako. Wako. Nuka. Ugete dio yene usindi kwenda. No wenda mbeaji na ugete dio yene. Je, wadi dio uge. Ata yu ugete gize wadi wa mondo. Uge wadi zuwa wenda mondo. Na yuto noga de dio yene. Wenda mondo nizi ba obangitana niendo lika mondo. Bangitana yuze gidia. Wadi gize wadi wa mondo na wewe mondo wadi zuwa ndete. No gidio comment ugete ula wadi ju. Noka lakini ndo wabindwa ni betiri. Ya lakini ugete ya muko nile wangitawi wa yala wi amu ko ni wadi we ne ndako ni wadi kwenda ko ni wadi ni ko wadi no wendie no wendie muno ani wo ka kili yake ani kili nyesu na hey ni tako na wadi uso okay ni sawa sawa aitwa Masi mwene ikundi ni we ni Masira ningi atu ya namba binya YouTube sio ndani watu tabia ata weno ende wambeye no ende wambeye yune ndo likile bengani yune sana atu ambadi sisi yake siambe no sio test okewo mane no ku test nzebe no drive yako okay ewe saidi aningi mandu mesa sawa anyway wambia kwa nyuku ya ini ainge na mayo tele masia ona banini mayo so kutele metua anyway sawa na inge mokilangete mnangu lakini okay saidi wembene tamundu asia kidio masiyo imbandi bure nengi imbandi yani jiji ni cho ungu zuka iko biko bandu ko imbandi ya ana ni kuthaiwa wewe ambia kuthaiwa dala kuthaiwa kwa bitha yendi nona kuthaiwa kutebitha mwingi nye by the way dala kuthaiwa kutebitha mwingi lakini aingi manga cia kabala kuthaiwa aingo kulia ati pai mundu wa ukundi cia wathi pai mundu wa mundi cia wathi okay ni sawa sawa na ngukulie ndini wa mitandao iri tata ungenda komanda yo ndepyo YouTube you wenda ngwara YouTube ndika Masira ezitwe ku Masira ndawo subscribe ayimbe na wena page Facebook page ni onayo ita wata Masira ni page ni kwa tati account account yiwo account ni Masira Mboloi okay account ni Masira aya Facebook no mukwate bado Masira page ya kumaka ufollow tiwa Masira okay na ndeni wa YouTube ite bado Masira ambadi sebo kila bandu bonde Masira chaji mundo mbona hauna ka Facebook no ni bote ku access no zibe andu yandu meba mundu kusiye kwa siye ai mwana zune wane na uno ndani wa no nine ano nendo mukwati wametuka kana mundu kwenda ukimo support wese mundu no womoka kiplat atano kukwate bakana nunenga na namba ya simu baile nani manenge namba lakini namba diko zumbo wala mundu leo inahitaji okay na nonge to manenge lele namba yakwa ni 0792 54 5638 toto ngelelenge 0792 54 5638 okay kila mumuseisa mutongo TV utoneka si abata bio ni kusubscribe channel yake ba ndini wa YouTube tete tu Masira wasiona nenda amasitwa maingi hato bundi chake ndo by the way atu ya wenda bandi vume ndo kamite sitwa yasa okela bundu wende kana kaya kana kaini ko kunga no hata mgeka kasha Masi anyway no kindo imbia ninga na mana badi CX ngira atu ambali kusha gospel ni X mbadie badi CX ambite Masira we sawa bio lakini likana nambandi wambe 10 labio sawa wambe ndo sawa itikelo likana nambandi ngwenda kuidhungamia wembene ayendiwa nambandi wenda yungamia wembene ndezio kwa yoke okay ni sawa na watu wakati bangia live band kana ninayo kituma utenda utamba kwenda pia wezi mundu na ubanga 10 yani wezi ilo yumba ubanga bakati yakwe ilo banga band imaanisha wale wisikia unaona yani wakati neno kio metuke
namba ndio na ita bigala anda ile ni tengo ni ndana na ndio na namba kuangalanga nige ndo weze ando ni mama namba dijako kwani ndo kwela amini na isu mona kana namba ndo kwela amini na isu mona na amba kwela amini agazenye yu nenda mbe amini ona ini ona shoe mzembe ya raba ya kana namba mazuku manga mbolo kaje mwasongeka ngine neno kulo makule baningi mongwenda tuiseti ningi twasongea mekaje muna uswa banga ndu sodia life band hatu ya wenda sembea ndusembea tabadhi wala na ningi watembea mbola ningi wisabika kama kwene mwe life band ni oyo klasi ya mwini suni Benjamin ula junior ambele ni kuye life band ni oyo melasa mwini pio no tuibanga okay ni sawa sawa aite wono kubanga live band anaweza hivi aningi na wewe umalukanga anaweza la banga live band yembolo au maluka kwa manona mashambi no mama no mwe ile itatu yeye yuko bika album no sino we anata mundu no we anota mundu na ningi no sawa sawa ila mundu bisikila mundu eda na mibango yake aibandu bena wasiwasi unabesi aini hao meanota kume kuyananga mundu aiwa ni sawa lakini yake ndo kio mobata kwa mundu no kwata waniwia ndo tu hapo ndo mama tabia hii pa nyama ogete ame biko wako ndo mimi amonda zembe yake ndo laki ndio kabisa kando ina mbesa ndo sembe ndo wadi ni mbesa wadi ni mbesa alafu mayeyo umeze ndo kambia wadi ukakora na challenges unaona na ika usembe ika ukimwe ika wale ndo aita uko usembete ndio kwa hiyo umeze okay ndo ile semba bio wale kuyo mesiwa bani ngo kulia kulo enda ambite ulwai ngeze wona bantu bangu ko tose nyingi by the rango nabio kagwa ai ningi magaza ni kwatia mbandi yoka amna we wajua kuna live mbandi ndo sisi klasi ando ingela enda we ba mana 5 ba rankili wezina wakwa tokin we kwati jo mbandi yoka chinikene na mu ndikeka ndikeka kwatia mbandi ndo one we nigo naone kinengo nenye najo zieta kinengo njaje za tangu ndacho satawe wosieta kinengo kumbia wewe na saidaso siatu ni kweche what yani uyane unge ni kinengo okay they no we boost kwese na osio musha iso ke sai aningi otamwini na wedo na bandu kunyoto ngolo kwese kuthuka mundu no umia wa mundu no kwata ukandu kathuka ngu okay they aningi no we support anu maisa uka ku support okay kwa mbandi kwa mbandi ni mbingi okay kwa mbandi ni wadala niwo ni sawa sawa ningi no usio ningi no usio kuikwati ningi tukwa wende do wiki lando no kwa ende do upio mundu ndaibuza sia lo kwambia vinije ya mite mbandi isu de sa uvuma na mbe wa corona isu ti encouragement isu ni encouragement akwete mbandi isu de so uvuma pio kwese na twa ndo watu ya tutana wimuna ukwase nyi ni ungamiti ni nyonka na ndio tegemea ni support na wendo dhibasa by the way ingi ande agwa ni kwamba kuyungamia wembene ngano songe nambe sasa hivi alame huko maybe uko support bau ni others yani ni others meda category ni ai others inayo izina inaweza kuka bandi ya bandi ya ni others kumundu aivuma ningi ana bandi itambia ningi ndio challenge ningi ndo na challenge sisia kwambia bandi ndo yuwazi wambe yuka tukangeleka nyuko tungo wazi wina challenge wazi wo bikangata mumangereke mabisa hata na wese umilangata na wamanike ina challenge ngine na ichambesa ndona nje kutumina kulia kana witha wikweti mbandi etho kana we bandu bangi umasio okasamangi luto pesa ke dia ningi no wete jeta mundu anyway ndio na sani yuto ni adala kabisa tia sani sana to ndio nenge mama ke dhanja ndo makwa ndio sisi andu kwani sisi andu mausia isi ma yoti wa mene nete mutongo o make dhanja sisi aningi no ndo ne umalukanga mana wanyesu kwa samanyo na bomugedia shambikisia kwa adimu yani ready ayino giena modindongi ndio imba ndini niyo gelinya mwene yuzuguma mbolo imono mangwara ko anenge jambi gidize zinda siandisa kama na wangu ndo kedia ombendi kama ukedia weta wataiga mwene uni mona mwene mbadi ya kiboko ana sini mona wako ongira wambe ngitile ape mutesia Patrick mutezi ina ogerie muno mona ongira wa musembi wa mwendo
na kuiwe mukethi muno ndio la ugedia manda mwako mwende nyene kibetu yangi na maikule kana ni mumage nyene mumage era organiza zindena mwana wako mukami ina makethi muno ndio la ugedia zima ko no mego yanda ingi mola na zima yo kindungi tabida nzio ki na mugedia muno ma sisters mako na brothers yako wewe mwakethi nikedie utumia ngero wa musini zimi ya kumbe uzinda koma ambilole ngero wa ambu akati kwa sima ikoma ambilole nami na yako ni mingi muno anala mbire ni magethe ni mingi muno. Okay, ni sawa sawa. Rende asante sana mwesaisa wa Mutongo ITV kwando watambanya itu ndini wa Kililimbi alondo kilungu kende na acha ile ninyo ka by the way twi ya ingevyo alama amina kwa ile kilungu ke nambo tungia muvea pio director akwaita wa Jonathan ngalikuwa yengi nambo tungia hola ningi ngalikuwa ngengi ya kamera kwa kisha ningi kana bisa no chiumi lo nesa ningi no neni ni woko nesa eta wa MC Jaboy aya rende ndisio ka nitungie burembongi ulawe ba uloku kana mwanda ukie wathi wanga nyoko na twetia eta wa fei wenga alikuwa yengi ya play out tisa wasarizo kanika nitungie muvea wende ba undi uko na bandikitwe Kililimbi uko na SMS hivilite pau kethi aningi at least TV ni ekalanesa urembo muna usua graphic sorry weta wa Brian nangia suo ndeni mama ilia kilungu kecha Kililimbi nondo ndi nyoka osoni nga matungia mobea kazethi aningi mano ni metha mesa wasawa kule ndio lo ni ukutungia na kumobea musiaisi wa Mutongo ITV kondo wota mana itu ndeni wa Kililimbi ende ndicho kanu tumengeji muna kia sana sana nondo akuka hicho kanugutumengethi na kunga likosia masi to makedia sana oye kasa ukiliembandi ngikaza nenda ile ngiweze hivi aningi wimbi to bandu wise hivi aningi na mana muna uto yana ke Kililimbi ama ndo metha mesa wasa ndukolo ni follow ndini wa page ya kwa Facebook ni ita KELITU kama MAKUENI uto kila bandu bonde ama ndo metha mesa wasa ni ndukolo ni umufollow akuya bado yeta masira kila bandu bonde ndini wa channel yake ya YouTube bado ni masira kila bandu bonde ngibetho mundu ntono support mbandi yetu yo bai bandu bena wazazi namba yake no nengania ya simu ama ndo metha mesa wasa indi kwa yuni tungia mubea ndepyo alama ile Kililimbi ndi kuya ate twethiane ebinda lingi